Көчелер берде латок тротуар деген нәрсе жашабайды екен да. Страшный болып кетті бияқтарчы. Көчелер соны оңдап қойса. Проспект болады екен да бұл жерші. Проспект болады екен. Теті бұрыштан баштайлы. Значит, мынау еме алынады. Ава. Мынау жерден мына козерогын алауыз. Замрек Пашевич, бияқтан дәші кеттік бияқ қарап. Жоғар қарап, бияқтан келіп түшті, да? Так, теперь. Мынау навестерші алынады, мынау, я. Ава, тротуарды алауыз. Так, козерогтар алынады. Бұл емеуі тротуар ба? Жақшы. Қандай дем алдыңыз, Замрек Пашевич? Кеше іштедіңіз, а? Молодец, красавчик. Жақсы келin. Мына второстепенный көшелерде сразу қарай кетіш керек. Деме, толқын, дастан ғана. Келіп қала, мо второстепенный көше сразу қарай өткілік. Көрдің мұнаны? О, қашаларды қара. Қара, жолға совсем шығып ашық. Мына тротуары жоқ мұнаге. Мына көрдің бе мұна? Тротуарды, мұна, зачем? Өзінің нарақтың территориясы толтыра тұрады қой балдар. Мына қара. Мына, до конца тете қашен қарағылы. Мына козерогты тұрасың, не мешает. Көрдің бе? Мына. Мына қашаларды алғыла, мына козерогтарды алғыла, тротуарды ашқыла. Мақұл ба? До конца ашылсын. Так, мына вообще көшеге шығып алып тұр, а? Я. Я. Мына қарағыла. Қашеден қызыл сызық. Оша үйден сторынан бұ деме? Нөше қарағыла, етсе шызып бергіледі ағы. Вообще тротуарға шығып алып тұрғачы. Так, о ерден баштап, мұны емес қайығында мұна, мұна чип кеткенмін, қандай болған? Ну, қара. Шо қарап, тротуар жоқ. Нарқы беті ше? Нарқы беті тоже шыққан. Азыр ескі застройка. Ау. Так, көрдіңіз бе, тетігіне тұрады. Ескі линия застройка үй. Үйден бұршы. Көрдіңіз бе? Ау, все болды. Шоңна бер жағы емен ақысы. Көрдіңіз бе? Үйдің ішіне құлшын ешқандай мәселе жоқ магазинде. Бұл не, бізде арендада отыра ва? Нарқы беті да шығып тұр. Көрдіңіз бе мұна? Я? Капитальный стройка. Ау, қана, көрелші? Мұна, көрдіңіз бе бұна? Ще полный үстіне еметтікіле. Алып, жолды татуады ашқыла. Мұна бақтарында ескілігі жетіп қалып тұра, сонымен қалматы үш. Так, азыр мұнымен біз ылды қайға түшөз, ұчарға түшөз, а? Так, мұна құмды алдырғыла. Так, гор свет, свет жоқ қой бияқта. Гор свет. Свет жоқ екен, көрдіңіз бе? Так, мұна жақша. Мұна бетонға совсем үлі көшеге шығып алып тұра. Тротуардың ең келгенде мұны жылды ішкері екен. Қарағыла. Так, Азамат қандай көш? Көрдіңіздер, а? Ассалаумалейкум туғандар. Сіздер менен Сот Саудо интернет магазини. Көріп тұрасыздар, бұл жерде миноксидил деген дарыбыз бар. Сақалыңыздарды, чачыңыздарды өстіріп берүүчү дары болот. Ана бұл жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Бұл жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүүчү, корту түшүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бұл жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туғандарыбызға, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз. Кадастр көрінбейді қой бүгін? Сіз кезіп. Так, моны көрдіңер мұна? Мода чип кетті мұна қаша. Көрдіңер мұна? Мұна қара мұна, совсем үлі көшеге шығып алып тұра, заборчы. Ау. Я? Мо қара мо именно тұтты, еме. Сонымен қалматы өч. Мо тұт совсем үлі мұна жарбай қалып тұр, көрдіңер мұна? Ар жақта бұл жоғын ерлерді шығып кеткен. Үйдің стороны. Үйдің стороны, не? Так, берде лоток жоқ екен пашты. Тротуар жоқ екен пашты че. Я.
Жол начар екен. Мына қара мына линия. Мына. Қара совсем мына красный линия шығып кетті. Көрдіңіз бе мына? Мына қара. Мына полностью мына бақты алып қойсалар боғдай болып қалып тұр. Сонбай қалмады қара. Так, моғын қарағыма, совсем қанша метр шыққан мына қара? Қадамдаңызшы. Мына не болған шыққан екен? Азыр бір часына өтіп кеткен да ошолар. 6,5. Я. Мурдагы мамлекеттик ишканасы часына болуп калган экен да ошонун баары часына өтүп кетиптир. Қара моғы жақта тротуар жоқ. Моғы үйлерші. Қарамон, тет яқышым 6 метр шығып тұр. Так, моғыншы, вообще шығып кетіп тұр бұл. Қарачы, тротуардың үстіне салып алып тұр. Я. Қадамдаңыз қанша шығып тұр? Қанша метр екен? 10 метр. 10 метр шығып тұр. Көрдің ма? Так, жолы нарқы бетін қарағылайшы мұнаға. Вообще жол жоқ. Мұна емне олған шықаналар вообще. Yüzden beri promuzunu көп шыққан. Так, мұна көрдіңіз бе мұна? Тек яқтан полный алынып мұнала. Бүт алыныш керек мұна. До конца. Көрдің бе? Бар тротуарда отырады. Тетігі заборға чейін тазаланыш керек. Ошондо жол кенен болып көрінеді. Мына вообще нағыл эле шығып тұр. Уялбай шығып тұр. Бір уят дегеннен жоқ та қарашы. Оған қара мына второстепенный көшені көрдіңдер ме? Ояқта тоже мына тазалаш керек мына. Алейкум ассалам. Мына бұл жерден баштап көрдіңдер ме? Мына бақтың ескілігі жетіпті уже. Мына қара. Мына тротуарда бардығы. Мына қарашы. Мына тротуар, мына кеп мына виноградникті алғыла. Мына виноградникті алғыла. Қадамдаңызшы. 2 сордың ордын өтіне көрейін. Ауа. Қанша екен? Ой, кешіріп қойыңыз. Қанша? 17. Мына қарашы, мына ұят емес пе мына қара. Ел қаяқ білен басады. Не керек бар деймін шоларға шунша жер. Аяғында шунша жері бар. Мына көрдіңдер, до конца шуны қарағысыңар. Деме, Самырбек Байшевич, түсіндіңіз бе? Екі жағы тең до конца қашен қарап. Второстепенный көшелер сразу комплексті қарап кетелі. Кейін дағы басып жүргендей болды. Мақұл ба? Динарайым, сіз түсіндірушілерін жүргізсеңіз, қана дамкомдорыңыз қана. Қана. Сунуш берет асасы баягы чал жүрдү го. Аксакал. Eskartı görüyorsunuz. Алманы бұз yaptı. Оларды алғыла до конца. Мына козыректі қараң мына. Мына козыректі алғыла. Түсіндіңдер, до конца тап-таза болсын, ешнәрсе қалбасын. Бұяқта еме Замирбек Байшевич, сіздің балдарыңыз қатура аштеш керекті архитектора ОМС келіп тапшырма берсе, сіздердікі біраз емерек болады да. Архитектура молодцы, кеше жақсы істеп берішті. Так, мо здание ача. Мо үйші. Шыққан ба? Все. Қара тротуардың үстіне салып тұр. Так, мо алына. Турауын тете қачайын. Bunlar var çıkan. Барын қарағылыма. Көрдің, красный линия тұрады. Бардығы че. Şurada bir 10 үй çıkan da. Так, мо не болған здание? Я. Часына өтіп кеткен. Занялась жөнінде. Бош жер. Не болған жер бұл? Производственный. Это за хозяйнич. Шуму минторды жай bo'lganda. Шуму минторды ketdi. Приезжаться qilgan bitta odam hozir shu mashinani egallagan. Так, кадастр, тақта беріліш. Кадастр. Nurlan aka. Тақта беріңіз шым ой. Не болған жер екен, кімнің жер екен. Тақтап, понедельник күні алып келесің маға. Мақұл ба? Көрелі. Так, еме, Замирбек Байшевич, мынаны көрдіңіз бе? Стелласын алғыла мынаны че. Теттегі колонкасын да алғыла. Стелласы үстіне қойып алсын. Итәгілі көрініп тұрбай, обязательно жолда тұсыда тұш керек бе? Болан полны алғыла, түсініңір? Стелла плюс колонкасын алып. Өзінің территориясына қойсын. Ертең тротуар қылсақ ел башы керек те берден. Мына. Я. Артынан көріп. Көрелі. Қарамна, бүт красный линияда отырышады бардығы че. Я. Даже içkerdik. Мына мусор не жазады пияқта, Динарайым.
Bu musulum ne жатат? Буздуруп атабыз, полный буздуруп атабыз. Начап бешекти буздуруп атабыз. Ошол мынакей как раз шуну эртең коюп бергиле. Азамат Каныбекович, эме Жабырекбаевич, коюп берип, до конца баарын акырын түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Азыр мында жигиттер сазды келип буза башташтын кереги жок. Азыр орозо. Акырын мына Динара сиздер менен Дамкомдор менен бирге келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына мынча чыгыпсыңар. Жол расширение болот, бир полоса кошулат, тротуар болот, лоток коюлат, зеленый зона коюлат деп туруп түшүндүргүлө дагы акырын постепенно бузуп мына жака көчө берсин. Макулбу? Капа кылбай азыр. Орозодо бузбай эле. Так, мына изгиратель алып коюш керек экен. Сонбек Алматович, тазалагыла могу жерде. Нурсултан гана. Я. Мына кара. Мына моун полный эле алып туруп, мына үйдүн сторуна чейин тазалагыла. Эртең тротуар өтөт да. Сонбек Алматович, келип алып салгыла муну. Ооба. Так, моуну сразу эмен жолду карап кеткиле. Комплексне карап кетели. Мына, мынандай болуш керек да, мына көрдүңүзбү мына? До конца алып кетебиз. Полный буздуруп аташылар. Алты полоса чыгып турган жол. Бул жерде шикарный оңдошубуз керек экен, бул жердечи. Бул жерде сонун оңдоп койсо. Проспект болот экен да, бул жерчи. Проспект болот экен. Асанбай сыяктуу проспект. Ооба. Муну эртең эме келсе, Нурлан Чолпонбаевич келсечи, көрсөтөлүкчү жолдучу. Бул Куренкеева, Ишматова. Ишматова бул Куренкеева аркысы, Башкысы. Муналарды да алдырып коюңуз. Мына лоток бар. Ушуну алдым, ушуга күчүбүз жетпей атат да, ушу менен тамак согушуп атат. Мененчи, өнерге чейин болсо, ишкананы салып алган. Так, мону көргүлө кара. Мо заборду, мо контейнерди алгыла, мо заборду алгыла. Так, кара. Тротуарда отурат булар. Мынанан кетеби? Ну, карагыла, түшүндүңөрбү? Эми болсо алгыла мону алып. Ооба. Я. Мо арыктын үстүнө куруп тур, карачы мына. Ошо жеңишпеши маш, могу илгери селеп арык болгон экен да. Могу жерден чыгып, жака кетишкен. Так. Азыр эмне жабылып калып, могу жерде полный паттап жатат. Все, ачтырабыз. Мону алдыргыла. Неме? Замирек башы, түшүндүңүз да? Мону алгыла, ачкыла тротуарды. Мо заборунду ачкыла. Моза карачы мына. Каяк менен басат. Уят кичине бир уят деген болуш керек да. Канча күнү согушуп атат ушуну. Я. Наркы сторона чейин тазалагыла. Замбен массасын ичине кылсын мейли. Так, мо кашаларды көрдүңөр, а? Тети кашаларды. Малда чыгып кеткенде бул. Я. Карайбызбы? Көргүлө жүрүлө карайды. Мода чыгып тур, көрдүңөр, тияктан баштап. Я. Мына эски үйдүн стору мынакей. Мынакей туалет, ваннасы менен куруп алып тур мынакей. Тетягынан ченечи. Азамат Каныбекович. Мына карачы. Мону кара, вообще уятта бул деген. Мону кара. Ченечи канча экен? Все, полностью тияктан баштап тазалап келгиле. Так. Замирек баш, түшүндүңүзбү? Тияктан баштап бирдей сору менен келсин. Бака туалет, ванна экен ичи. Алгыла. Могу жактагы частный жилбек болсо. Булар да чыгып тур мына, карачы. Так, могу жерде мояктан баштап ачыш керек экен. Көрдүңөр балдар? Мына. Ооба, мына. Мына могу жерден баштап ачыш керек. Көрдүңөр да? Тети үйдүн стору. Ой, эмне болгон экен? Я. Ну все, как раз мына чыгып кетип тур, көрдүң, красныйда отурат. Заправка туштап тур, полный алгыла. Мына тротуардын үстүндө болуп турат. Табон жылдыртабыз. Так, моочу. Награждение алдырып атат. Ооба, мону алдырып атасыңарбы? Мына көрдүңүзбү? Награждение алдырыш керек, тетени алдырыш керек болуп, көрдүңүзбү? До конца эки бетин тазалап. Мону вообще карабай коюптур. Кереги жок болсо мамлекетке өткөрүп бербейби?
Көчелер bu yerде латтук, тротуар деген нерсе жашабайт экен да, а? Страшный болуп кетти бияктарчы. Мына кара. Мына изгородду караңыз, көрдүңүзбү? Так, сонбой калматыч, караң. Бир да бак жок экен, көрдүңүзбү? Сонбой калматыч. Бак жок, караң мына. Карып. Бул кетке дагы экен. Карып калыптыр, көрдүңүзбү? Мына моун караңыз мына. Булар бардыгы тетиги створбу? Эме? Азамат Канбекович, ченеңизчи канча экен? 8 метр. Полностью эти створга чейин до конца тазалап баргыла макулбу? Бу жер эме тротуарбу? Тротуар Ай. Биз ушу көчөнү асфальт кылып, проспект кылып койушубуз керек экен да. Жана эме сыяктуу кылып. Эң жизненный көчө экен булчу. Главный артерия. Главный артерия экен. Так, мо забор нар жака жылдыш керек. Түшүндүңөр, а? Контейнерди алдыртып. Контейнерди алдыртыш керек. Мо кашаанды алдыртыш керек, кара. Мо мусор силакаты полный алдырып, мону алдырыш керек. Көрдүңөр буну? Мо бетон огражденияны, мо бетону бүт алдырыш керек. Мо кимдин ээсине айтыш керек да, ээси барбы жокпу? Бар. Мен арайым. Ким ээси? Ээси Мирлан деген экен. Оңдобойбу? Жибинин эгеси да, Жибоша Мирлан деген мырза. Оңдобойбу? Оңдо болсо мамлекетке өткөрүп берсин да мэрияга. Биз оңдойбуз. Как раз жер жок. Бизде бир гараж жок. Көчөдө жатат, бездомный мэрия. Ашча жер болсо берсин да бизге, өзү иштетпесе. Кереги жок болсо бизге подарок кылып, белек кылып берсин. Сүйлөш керек нарайым. Түшүндүңүзбү? Аны эми силер. Створда болуп калышы мүмкүн. Я. Мүмкүн, створда ушул болуп калышы мүмкүн. Возможно. Тактап көргүлө, түшүндүңөрбү? Кереги жок болсо бизге берсин жерин. Биз иштетебиз өзүбүз. Так, могу стелланы алгыла. Могу стелланы алып, жолдаштыр. Стелланы теп үстүнө коюп алсын. И так эле көрүп турган заправка экен. Үстүнө тетиги эме кылып туруп, парапетке лит экран кылып койсоң болду. Шаар боюнча биз алып заправкаларга единый облик кылдык. Давайте, хорошо было. Иштебей атпайсыңар, эмне кылайын эми? Иштебей атпайсыңарбы? Мына контейнерди алдыргыла. Көрдүңүзбү, мына контейнер, забор, до конца. Карама, бүт тротуар үстүндө отурат мына. Оборона каякта жүрөт? Мына. Так, мояк беттерде полный красный линияда отурушабы? Мына кара, моошуга мойкалар жаптырып эле койгулачы, кара. Мына кара, булардыкы пайдасынан көрө эме зыяны көбүрөөк да, кара. Я, жаптырып эле сагыла, ушунун кереги жок. Я. Нерде вообще полигон болуп кеткен эле. Биз анда салганбыз, сортировщик. Мында бар жогон. Мына жайлапсың. 10 жетесине бар да. Бул жана Ташкенттеги проект экен да, Ташкенттен көрдүм эле. Бул жерде ошол 15-10 тактуу адам жашайт ичинде. Жашап мусорду бизде бар пакетке таштап коет го. Ошол адам бөлүп таштайт темирге. Вообще шикарно кылып жасапсың го. Эл ыраазы ушугачы. Давайте ушундай кылып жасабайлыкпы биз эле. Быйыл да бир 10ду киргиздик. Азыр баягы жолдун боюндагылар бар. Биз баягы локация бир 300-400 метр бириктирип жолдун боюна бүт жер тапып ушулар киргизишибиз керек. Себеби бул жерден полигон болуп кетчү, күнүнө 5-6 машина мусор чыкты. Азыр 2 эле контейнер мусор. Бир адам үй менен камсыз болот, иш менен камсыз болот. Башында туалетте душ бар. Азыр бул шофер. Бул өзү отура берет. Ичинде туалети бар. Да? Эмеси бар. Шаарда Ана камера онлайн кылып койгонбуз мына. Ким туура эмес таштаса, сатырдык, бакалашка сатып каласа. Домкомдорго жөнөтүп коебуз. Молодцы. Давайте ушундай проект жасайлы, сонуна. Домдор арасында. Мына көрдүңөр балдар, мына бүт мынакы алына турган экен. Көрдүңөрбү? Полный ачыш керек экен муну. Ошо квартальный комитет аты калат. Мына дом ар жагында аварийный жагынан чыгышат да. Өзү тепкичи могул жагында. Анан ушул жактан эшикти ачып, мына кызык болгон. Домдун жанындачы. Ушул жактан эшик ачып бериш керек да. Все болду. Эметип. Аварийный жагынан. Так, Замирбек Башевич, карагыла. Толкун каякта жүрөт? Дастан. Архитектура, кадастр карагыла. Кантип бул госакты алып алат?
мыйзамдуулугун карагыла ачып бергиле. Bir кызыкчылык, bir kişinin кызыкчылыгы жогору турабы же bir үйдүн жителдери кызыкчылык? Квартира бар. Тем более. Анан муну ушундай эмелер бизде өтө көп. Домдун жанынан салып алгандар өтө көп. Бул эмне мисалы, бул эмне контейнер элеби? Контейнер эле. Все. Дуал салып алгандар бар. Мына домдор, мына дажыктар бүт ушундай. Все, аз келип комплексин келип карап кетебиз. Так, мына көрдүңөрбү мына? Бүтүн алынса, сонун болду экен. Баг жоюм, да, до конца ачып бак тигип салгыла, сонун болот. Макул. Ушудан келдиңби сен? Бала, бул обществада бул жерде тоң бейбечелер жашайт. Могул коюп алыптыр да могу, тууба? Кече тосолгон да мына жака чейин. Мына, чек мына. Мына домда. Үстүнөн тамчы өтөт. Биринчи сентябрь. Я. Биринчи сентябрь. Мына крышасын иштебей калган эмес, көрдүңүзбү, жок иштеп. Муну жанагы проект менен жазса болбойбу? Элке күчү жетпей атат буга вообще ынайлы жашат. Кыйналгандар көп. Ушун жаман суранып атышат деле. Хорошо. Так, Адилет жазып койчу. Динара, өзүңүз эле кылып берсеңиз болот да ушуну. Мен өзүм эле жасап атпаймынбы? Айлыгы башка иштеп жокчу. Крышасы жапса Бул калган. жер вообще бардак экен, а? Бул жер каттуураак түшүбүз керек экен, Замирек баш. Локтон эчтеке жок. Жерде. Ана мына шорандарды карап коесузбу? Бул да кирип чыгып алышкан да. Ар жагынан болуш керек эле, бул жерден чыгып алышкан. Все, болду, карайбыз. Тетиги стордон көрдүңөрбү? Замирек башевич. Мына стордон болду, до конца ачык. Ана мына жерде Алланын үйү бар, бул дүнө ушул салып калганда. Азыр Алланын үйүндө карайбыз. Чыгып кетсе тегизеп коебуз, эч нерсе эмес. Өткөндө ажеке айтты бизге. Чыккан жер болсо айткыла ичине киргизебиз деди. Мечитти буссаң кайтып курушка керек болот. Мына сторона чейин алсын. Мына кара, мына эмени алсын. Кара. Эме чейин. Стенага чейин. Эми карап көрөлү муну. Ажеке менен неме Нурбек Сүйүнбаевич. Ажеке менен макулдашып көрбөйсүзбү? Совсем эле чыгып алыптыр да. Bir макулдашып көрүңүзчү, может быть, алса туура болобу, туура болбойбу? Орозонун айында. Бирок Башка мечит жок да бирок. Туурабы? Осудагы мечит бар, ошо. мына бирок створ тетиги да. Кара. Канча чыгыптыр эме? Жок, эмне үчүн тротуарга курат дейм да? Я. Ким уруксат берди буга? Мурда атер калган экен. Ажекелер менен макулдашып сүйлөшүп көргүлө, алып келип жеринен көрсөткүлө. Мондай болот атат маселе. Эртең жол расширение болот, тротуар жок, лоток жок, зеленый зона жок деп макулдашып көргүлө. Ажекелер менен макулбу? Сиз мага Нурбек Сүйүнбаевич экинчи күнү жообун айтасыз. Во вторник. Салмас папа, кандайсыз? Айтыңыз, айтыңыз. Бул жак вообще страшно экен, карачы. Лоток жок. Ооба. Ana ikinci köyge buna dondoklar çıkargan. Cens görüp girerler ki pazarın girişke vahşet ne var orada. Dokümanlar varıp çıkıp aldı. Uşlarda bir karap etseniz. Hazır emene. Zamирек Башевич. Biz hazır tetik emeden başlap, jana Kurenkeyeden başlap, jana çıktık bu Kurenkeyeden başladık mı? Emege çeyin kança kilometr? Az эле калдым, o жерге чейин. Учарга чейин. Учарга чейин. Жалпы 3-1. 3-1. 3-1 тротуар, лоток. Тротуар, лоток, жол. Жол. Sen gelse buna dondurgan getip kalıyor. Düşündüm Aksakal. Kana. Ya. Qaysi kim chiqib ketgan, qaysi uylar chiqib ketgan? Bu joq вообще bardak ekan, ha? Al desek, ya. Aldarda çıkıp oynanmayın. Maşinada korkawız. Buna bit maşinada mınalarda alıp körseniz. Ilgi erke Sovet Soюз үйлөрдө булар чакалда. 6 metreden çıkan da. Moğollarda ayttasız da. Так, emene. Ушулардын баардыгын ич көчөлөрдө карашыңар керек да, эме ким? Замирек Башевич, моğолардын баарын алдыргыла. Aldırsanız. Эме Ömür Abdülович. Мына келип эметкиле. Ооба, бүгүн келип алдыргыла. Толкун.
Düşündüm ya baldарды koy. Dastan geldi mi? Karam, ilaganda ile var eкен de. Bu kayık, miylat demde şunca tosup. Karaçan. Ne gereği var? Bulayım, земля общего пользования var. Ya. Açsın da, açıp emetsin de. Advaç bugün bütür bile. Dastan baldарды koygular. Kime yeme? Tolkun. Akıl bu? Bunu yemek açışın керек да. Мұны үшін мына динара айым қайтыш керек болчу да. Ежевика, тияқтарды, чоң дарақтарды жала беретабыз. Қалғандарын алып шыпырып. Мұны сонымен қалмашы қайрылбайсыңар ба? Апа, отам сізді айтпайсыз ба? Айтты. Менікі бұл жақта да. Жүрің айтты. Дальше. Басыңыз. Сізді бізге Құдай жеткізді. Рахмат апа. Рахмат апа, рахмат. Беді вообще қара страшно екен. Же лоток жоқ, же тротуар жоқ, же зеленый зона жоқ. Кругом бардак екен, қара. Кругом бардак. Келіп қаптап кеткенде қазірған жүрміз. Отыда. Та қара, молар бардығына қызыл енді отырады. Қарашы. Мына. Я. Ақырқы магазин Госакта бар да. Госакты осы açış керек те, қандай бұл? Саламатсыз қандай? Мен сізді жаңағы 40 жылдық мектепте бата бергенде ежеке мен болом. Апа. Айтмайрамыңыздар, мен Роза айтмайрамыңыздар мен. Бізде Мушкетоваға қачан барасыз? Мына жерде көчө бар ошол жол. Барбасаңыз болбойт ал жергече. Қанша емесі? Қанша? Көрбөсөңүз болбойт. 5 жылдан бери кайрылам. Көрбөсөңүз болбойт ал жергече. Качан? Азыр келебиз график мененчи. Азыр чоң көчөлөрдү утпайбызбы? Азыр мону до конца эмеге чейин чыгып коелу. Келип кетебиз. Келбей каласыңар, Сонбек балам. Силер менин балдарымсыңар, окуучуларымсыңар силер баардыгыңарчы. Ички келели. Могу магазинди карап коелачы, эме. Качан келе аласыздар? Бүгүн. Я. Бүгүн график киргизели. Ички көчөлөргө азыр чоңдорго карап кетели. Азыр мону до конца бүтүрүп койчу. Ай, бар Ичи эмес, Королевадан түшөт да мынде Токтогул мектеп, центральный жолдо мына ал жерде центральный. Макул. Так, азыр апанын көчөсүн көрүп коелу, эжекеникин жазып кой, эме. Сонбой калмачы. Жазып койсуң. Азыр эле 5 минутта кирип чыксак болбойбу, шеф? Я. Мушкетто молчу деле. Целый опасностьта турган. Жүрүң, сиздин көчөнү көрүп коелу, убакыт кетирбей. Так, эме. Замирбек Байшевич, мына магазинди көрдүңүз да? Көрдүңүз ба? Красный линия турат. Госактысы бар экен, карап койгон. Келбей коесуңар. Карап кой. Азыр туруңуз эжеке азыр келип як көрүп өтүп келебиз. Ай, макул, кирип коелу. Так, обороны каякта жүрөт? Мына көрдүңүзбү, мына кранды алдырыңыз. Мына шоро завод шу. Карама бардакты, уят эле могун, карачы. Эме, шоро завод ушунчалык акчасы менен туруп, нарайым, айтпайсызбы, облиг оңдоп койду. Батабыз. Мына кара, вообще бардак. Мына болбейн экен, мына бардак экен, карачы. Хорошо? Так самозахват болуп туруп кирип алган адамдан мен сатып алгам. 4-6 сотик. Бүгүнкү күндө 2 сотигиме документи бар, госрегистр билет. Алганына ушул балахидада баягы күнү сизге ыйлап келген эжемин. Бүгүнкү күндө мен ушул акыбалым, ушул үйүмдө өзүм жашай албай, квартирада жерде турам. Кече келип кууп чыккыла деп атат. Каяка барып жашайм. Эмне болгон эме бул? Мына текширип бизге келген бала көптөн бери келип жүрөт. Маселесин чече албай атат, себеби башкы план боюнча бияк промзона. Промышленный зона. Азыр сизге түшүндүрдүм. 25-жылы генплан бүтүп атат. Азыр иш жер жүрүп атат. Жок, сен түшүндүргөн менен Азамат, мен бүгүнкү күндө 5 неберем, 1 кызым, 7 адам. Могу эмнеси? 5 небересі менен квартира жашап атат да. Так, могу эмне болгон здание? Брошенный. Мурун Сайманто эмнеси болгон, акционерный обществосу. Базарчы. Азыр деле ошонун базарчылыгына берилген жер. Доведение эмнеси бар? Акционерлер кичине өздөрүнө бөлүп алышты жерлерди. Анан кийин ал бири-бири менен соттошуп эле тазалап койбойбу анда. Мына мен үйүм. Апа, мен сизди түшүндүм. Мен сизди түшүндүм. Макул апа, мен түшүндүм сизди. Так, эме, бул боюнча мага эметсеңиз. Так, мону кандай кылабыз, балдар? Могу зданияны карачы. Бузду тазалагыла, айткыла тазаласын. Так, могу да красный турат экен, а? Набережный көчө. Могу кара. Азыр бия канча калды дагы бизде? Канча чакырым калды?
Moğlarça. 400 metrede kaldık. Ece'nin körüp koyulu anda. Ece'nin körüp koy. Aa, jürüler. Jürün sap Ece'ge. Hoş geldin.